Machini kenya kwa Ramogi yuangwa medo dhi nyime koro wang'e motendore kod weche mag arita kwe kama obila ma Tharaka Nithi timo nonro iwine kama nonego obila wetegi ariyo ma yangore ni omonji gi jogweng' mag Adhanje mayudore i Gamba Ng'ombe. Obila go mawuok e tesend obila ma Kathwana nonegi otieno ma piny orugo kawuono manondamo mar kilomita 5 kowuok e tesend obila. Komanda mar obila ma gwengego Zakaz Ng'eno yango ni obila go ne oriko dhi mako achich moro, kata kamano achijno ne ogoyo koko kendo jopiny ne ochopo monego obila go ma kinde no ne orwako lep obila ma yangogi. Watu walikuja wana uniform, wana crown. Sasa hatujui kama ni askari, kama si askari, hatuna kopi. So vile waliingia kwa nyumba wakaanza kufinya mwenye nyumba. Sasa ile ilitokea, wananchi nao ndio hawa wamekasirika, kwa sababu ni matezo, tumetezwa kwa muda mrefu, tumehangaika sana. Tumeomba kambi siku mingi, lakini naona hatusikiwi. Kwa maana ilikuwa hata wakati wa Pete Gemereti ikakuja saka mpaka kwa Mudhomi, ikakuja mpaka kwa Kareke, na hata waleo hakuna askari wamekuja. Sisi wanangojea nini ama tumalizwe ndio wao wakifurahi. We are told that the owner of the shop raised alarm and members of the public descended on the officers, resulting on fatally injuring the physical injuries, and the bodies have been moved to the mortuary as we wait even to do the other procedures of informing their next of kin and other things.